Bekulindeleke ukuthi namhlanje kuqala ukulalelwa kwafakazi omusha kuleli cala njengoba umngane omkhulu kaSenzo Meyiwa umthokozisithwala aphothula ufakazi bakhe ngolesihlanu lwedlule. Kuchithwe isikhathi eside kuphikisana lesicelo salofakazi omusha ocele enkantolo ukuthi ufakazi bakhe ungasakazwa abezindaba njengoba isabela impilo yakhe kanti futhi engusaziwayo. Umbuso uthe lo fakazi ube khona enkantolo yena kodwa kayimisela ukuvela uma leli cala lisakazwa bukhoma. It will unsettle and hinder her to continue with her testimony. Omunye omela abasolwa leli cala uadvocate Zandile Mshololo ucele enkantolo ikithi ukuthatha ikhefu isadingida lesi sicelo. Kodwa kuthe uma ibuya umshololo waxeka kakhulu lo fakazi ongafuna bezindaba ukuthi basakaze ethula ufakazi bakhe ngokuthi kungani ebethule engasho sonke lesikhathi. This is a person, my lord, who has been posting herself on her pages of social media about this case. Omunye wabameli wabasola kuleli cala uveze ukuthi yini ehlukile ngokwenziwa abanye ofakazi abethule ufakazi babo kuzwakala imphimbo kuphela ngoba abezindaba abavezi ubuso babo. How her testifying, say for example we agree on audio only, how is that gonna prejudice the quorum in court? Ummeli wabezindaba uthi abantu banelungelo lokuthola ulwazi ngamacala asakazwayo enkantolo. It's important to bear in mind that certain people wishing to attend court, be it on behalf of the family of the victims or otherwise, are not situated in Gauteng. Lo fakazi obebheke ngabomvu usewabonakala ethula ufakazi bakhe ohlelweni lesiteshi sezokusakaza eNetflix. Abameli babasola bamsola ngokuthi unqaba ngoba kule nkantolo engazokhokhelwa.